Chena bwalu chetu chichamba ne bwa bonso baji mwakulwa bamwe. Ne twa kamba maisha akofita bwane kulusekelu kwa bulwa chijiji ba kwamba ne kujibalu kafima kwa bwantendelelo. Matu kwa chulwalwa ne tukali ne chena bwalu chitu ikatumanje kwamba kumpala kwa jibato ne bifile mwanonu kubitelesha bimpe mene bitambe. Mu konsilo wa ku Vatican ibiji Vatican ibiji bali kale baleja papa ujimwikale muji ngumba eji ne bakanta jipanga jika bwa bobo bamoni bwane ekeleza yonsu ya bena mishoni ani batontoloji bali mo kushala muntendelelu yabo no kupeta lupando gadi bijibikengela bwane bobo betabuji ne bamanye bukalenge bwa mwepiskopo wa kulomo ne kunyima kwa malu a conseil mwibiji kuji Karl Kaen Raner mwena Jesuit mkwabo muntu ngamba yeyi wa kwamba yeyi uji muntu wakapeshibwa lumulimpe bakulu twalambulo babushima elwelu bakwamba le bantu bonso bali mokoshala muntu endelelu yabo kadi bamanya bukalembo papa ngakwamba chochechi kadi nembwele mpinjewu mundo batoto kumanya Paul Niter uvo mwikali wenza mu universite wa Alexandrie kwa kaji wenza mujimu kufamulo nshwamalu ansambi wakaila kujikala na wakafunda kakwena jina jikwabu ani kakwe jina ani wakufunda malu wa mushinga wakufunda malu wa mushinga kaji tala cha mushinga kwaka kuluseku kwaka kujika muntu kakese nonko kateka kuluseku lwa mukanda yeye wakufunda ubenga malu abwene kiliso bakujikolesha bwa kubenga zambi mubwalu bulele bwa kumanya bwane mu jipetangana jani muntu kayende ne zambi bwane bili mushindu mukwabo wantendelelo mukulonda kwa moyo wa bumuntu nukunuli bomoni bwalu bukwabo bupita mwabeo muntu ulimo kupanduka ani ujamba ne lwaku ulukusomba anu mujina ja muntu mukwabo kama anu muja Yesu to kwikala ne moyo bimpe kubichila kuji muntu achanana enkukukwela nzambi bulelela muyishwa malongisha amalo nzambi nonko malwa ngajiba yishimu tulasa tonsto abula bushim janda muna jende jamba jane muntu ni wakusungiye bo mujina chikwabo kadi yanu ja Yesu to ne mushindu kai wakubanga kumvuisha pali upanga biywane pali pesha bushima ubwena Kristo yeye uvo mumanye malu kabija nzambi kali uvo bijuamba echi kujibwalu bomboni musanka nabu muntu yam kadi kudi kwikale bishirani jimane ja nzambi mukanda nzambi kudi tendelelu mukwabo bakwamba ne tupinga je mwabeu chintu chikwabo mu jibejija makumi jikuni jitano bakufunda bumikanda bafunde mu Vatican ibiji ale bombo mumubwa bena Kristo bonso baji mwakulwa kulongolola malu onso bwa kukenkesha balibita bo Yesu Kristo ne bali bala mate kudi Yesu mukaleni musungiji wabo meya bunga aji muntu emo bena Kristo bonso balibe kengela bwa bikale mwaba umwe muli bafunde mumukanda uvo mufume ku Vatican mukatechisme balibe kale bambane kabaka shintula maisha nashi bakapatula anu chintu chibwa kushintula maisha katechisme kamatu kwa mu chitupa cha kama mwana mkuliku ni misamom kulima kwa jibe kaja Yesu Kristo bakupesha Petelo bukokeshi bwa kuisha ekelezia kumpala nonku ekelezia mwenzi jibu ekelezia wachikondo chetu echi udi ekelezia wabena katolika jipanga jikaja Vatican ibiji jiji kaliji mfuisha bwana bibi kaela bwana Kristo bwa batendele ba mu katolika cha kwanza bwa bena Kristo bulo bushima bamone mwakulonda malwa kabafwa bashintuletu kadi bela mishoni bakamba ne bakushintula tutangile katubaka kama mwana mkuliku ni mwana mutegete myaba ijibubi mwaba kodi matapuluka nunkobikala kodi matapuluka kuva bubi kadi mwenso wabubi ngani muntu uji mwikalanga ne mutapuluji ani mutapuluke
mudi tapulule bo akushuka mbobom Yesu Kristo akoma ne bikale mbobom kacha konto ajilu ne kichijibu ncha kwenza kabajimishi nashi nonko kabine bishintuluke nashi byobyo ebi bikale bilombola ekelezia mu chikondo cha dibabontif ne bajambike bakwabo kibwa chingani mujambike Cornel ujwamba ne ekelezia katolika ujwa kula balbo abobo mune buko kweji mushindo mwa kweji mwepiskopo wakulomo ku kala kwa momu mwe kwa ntendele wa bena Kristo bena miaba yonso bakwenza ditungaji mwe bakulo bwane baso bapeta ntendele yonso na sebe bena musulman tutalayi bwane bijibi kale bulelela ebi biji katechisme kakena mokushimato Vatikamwe beji badibi kale bamba ne ekeleza wa bena katolika yo kiwili ekeleza mweza ku Yesu Kristo ebe mujibi kale bafunde mu matuko atanu angondo wa chitema binu bibiji bakupatola meya apa toke bamba mu jibeji jabo yamakumi asatu ne ji sambombo bakwamba ne mu mushindo mukwabo bena mission bakwabo kabena batendele jinashi nonko pasteur wa mu anglikano jibendo wamba bwalu bomwa ujoma ekeleza mikwabo kabena bana betu babaka jito mumvwa bikale bakula bali bikale bamba kabiji kuje cardinal bwana bikale bwana ekelezia wa bena katolika ujumu ikala ni mamwende wa ntendelelo yonso echi maisha alimapatukumu bintu bijibimanye bikole mu Vatican bushwa kaba kashintula bintu ya bongi nashi meya abena misioni wakuleja mushindo je batachishibwa kakwa ne chichintuluke nashi tutangile mu mukanda Washington Post balibambane ulimo kupeta lupandu anu palupita kulusilwa ekelezia ani kungaswa katolika bolbo ekelezia mikwa ya mitabuje mu bena misioni bena Kristo balibi kale benza bateka bena Kristo babu mu mushindo wa kulobo bapele bupele bwa bo mushindo mupi kiwa chingi bena Yuda bena Hindu bavo bikale ncha kuitabuje katolika bu mukalenga wapo mushindo kai uno akufika kwaka bikala nwenu nuvuisha katolika ekelezi Vaticamu ibiji ujuamba noko mu baliba mamu mikanda yabune ekelezi yonsu ne baluishe dimanche ditukuja kwekisha noko mikanda yabo mu Vaticamu ibiji baliba ne tuli basikwenza bwali busoko bwa Pasaka ne kale jekali lifesto jinene noko mafesto onsu ali mushinga noko baliba ne kumweneka kwabe biji mwidi tukuja mpatukile walomeu Vaticamu ibiji uji mwikali upingasha mei wambane jijiji kala ne jituku jiji bantu ni chako tumikila ne bakadi teka ne bakadi bikila jitukuja mukaleng ne muchi twacha makumi abiri chimo bali wambane twakusangila bantu bonsu jitukwaeji ne tuji baso kukukwila kunyima kwa sabatu wa bena Yuda sabatu wa bena Yuda kiye katwa bena Yuda wakikala kujambeji ne bena Yuda kuikala ku patukili walumingu mune bwa Pasaka wa Kristo bali bambane bidibu patula kwikisha kwa muntu munzambi nibya kufuma kumikenji ya bantu bisanye bwa mukanda wa katekemeni kabena katolika wewe mwanga temukanda wa nzambi kuimwa temukanda bonsombelo apo uji kwa chanana mtendelelo wa misambo bali bikali bambane nwenzi mwene monsu muchima mujima bwanu mwene mwakuzangika bwa bikali bya bungi muntendelelo nonko masangisha aya adimika langane aliboloku mweneka Mungu nusakijile bana Kristo malu makwapo bali bamba twakule bibwalbo antendelele wapo bali bamba nonko bali bamba kabitambi kupita mujisha nashi mumikanda bali babikile ne babamba ne tendelele mu santu nonko ba pajibu bikale bangata bana ne bateka mikoko eyeyi wambane yeyi ne kali papa nonko Vaticamu ibeji juamba nonko bulelela muntendelelu wonsu bane ne bikali mushinga bungi mkwikali misambu ya chijila yanga chiboko ya kale nonko ne misambu itu imba biwa kudi bantu bonso ne bimbani bintu bya bena pabulo bebu
kwikala muntendelelo biji bukwikala mushindu mukwabo wakwikala pambele kwikala ne biji jimbi malu pambidi na choko kumabikashi mungi kajiruweno mushindu mukwabo vatikamo biji udi mwikali mwabene twenzai tendelelo ikali walu ya tujamaja tufwenkanya muchimono nonko kabiena ne mushinga na shaumwe be wikala kwe udi ne mukanda wa banzambi mbimpe wikale mumanyi maboko byanza bikala bizakala kwena mwana makwata mukanda bimpe tubali mukatechisme mochi tubacha chinunu luka 15 mwana mutekete misambu ijienza mujimu wayi nonko bali bambane misambu yikali mimpe bwabutumbi bwanzambi kadi ni mwamne misambu yikali ko kantema muye bamba ko katechisme kam Vatican munga kadi ngamba ngakumva misambu mimpe ne meya japa tukamwekeleze wena mushindu kai ujibikemesha bingenzela ngakapeta nyote ya bungi bwane meme ngakapwekesha binsonje bibya konsankish binsonje biji bimudidisha bimupweka biji biswa kumvuija chingani nonko bukalenga bwa papa bakadi benza misambu ya popa nonko yeye wakubanga kubwesha malu byakali kabi kujambeji yebe chisumbu chinene cha rock chitubu papa wenda nachi yeye nkayende baji wenza me ngendu yende kuji bisumbu biji mwenza kacha kuchinunka bichitemba kumya sambombo ni mwana tekete nuko yeye ujumwikali uyanabo ubaleja bisumbu nene kacha kuchinunka bichitemba kumya sambo ni mwana mkulu ujumwikalangane ne bena katolika keleza wabo batu mibubu wakotangila ne kacha tono kuchimucha chinu kamachemba kumana mutete ni chitano muchimwechi bakusansha bantu babunkulomo ne papa Paul mwibiji yeye wa kwamba bwalo bumwe uvwa mumwakulu uvwa umvuije ujamba ne bepiskopo ba mon père ne bantu wakwabo badi bela byanza molu bimba bela byanza molu bamba bapatula mei a Paul Mwisambombo badi uvwa kula mumwakulu tutangile mu ekeleza wabena Luther kacha kuchimu cha chinunu kama chitemba kumana mutete chinai badi bambane bakopatula mwa bakumpala bwa bukaleng bwa buloba bushima bafubikale balenzala malwa balonda kaja abena katolika bena missioni bantu bonso bakalonda malonso kolembu shamne yeye kabiji wakaleja dibanda yakeleza wakulomo bumu petangani wa mu malwa shintulikuwa miliyuki yabo wakuleja jumvangana tendelelo malu mapya akatwa jamunda mwa ekelezia mu katechisme ka kuleja muchimu cha chinu kama mwana mutegete ni itano wambabo bantu wasombi mpe ni bakulekele mikenji jikumi ne bakusakijila malu ajikali mushinga mujipungila di fya malu avwa kaimwambe na shaka Kristo nonko kubika kwa mumbiji kwa kalobwalu bunene bwalu tatu mu maisha makwabo bakabenga mukana zambi mumma mwana mutete bakusangisha baanglikani ni bena katolika bakoteka meyi amushindo yao bibi mwene kabwane bantu bonso balabulo bujima bibi ne balombo jibu kuli bukalenge bwa kulomo bakamba malwa papa ne kale mukalenge mu makumi mwanda mukulu nchitema nonko mwepiskopo wa Anglican wakaya kulomo ne wakamba ne bitabuji kujibena kitliso bonso bitabuji papa nonko bobo bakato chala pa mikanda bwa kwamba ne yaibendu wakato chitampi pa mikanda eyi nonku lelu papa uji mfumu wa ekelezia eyi ninku nonu basukumana kudibilele bya bena malu amajimbu tala mukale mukaji tala iba kwabo aba bonso bantu bendu bonso bakenza lwendo bakakutanila papa bambane bijibyakane Prince Charles wakamba yemuni meme chena musukwikala mulukupita mukaleng wetu wa mujitabusha jetu bena mishoni bushwa bakenda munjila nunku mwepiskopo julonda ewu ujimwikalani kari
yeye ujimumanyike bikole bwa mujimu mukole wa kenza ye bwa kupingaja tendele waba charismatique ni kwakula mu myako kwakula myako tala intendelelo waba anglican yeyewu mu lomo kabichi ewo mu Santo Paulo ewo utumwendelo mu bikole ujimumanyike myaba yonso ewo utumu Londres ngaka kwata chinjijimbi chimpe chitambe mufana ne chingani mupetanga ne mu Santo Petelo wa mu Vatican nonko bidi bikemesha bwane Paulo tangila mu Santo Paulo ewu zubwa bwa mfidi mukulu ewu ujimwikali mufana ngane nimukwabo jambele kavo nonkoto uvo kumpala mu mushindo kali bakalo kwenza bwane bilo kwa bakuiba kulula bwane bipetanga ne wao bidi bimvuka bimpe an echi nyama bushwa tubwela imunda mpinjewo wekale ne buji mupaji bwele ne chakuko atachebe kamera kebe kumana ko chalatala ku chambilu eku kuji mu tendelelu wa kulomo menemen bena mishoni ba kwanta malu abena lomo kabichi ebu mbwalu bunene bwalu buji bukemesha tangila mpinjewo we mutale uji mona chachi toke nolu tangila ba jelo kuluseke balumni bakaji we mutale kulu uji mona malu abena majimbu malu aba franc-maçon bidimu ekelezia eu wakadibu bobu bena mu Angleterre bakapingana kunyi mabobo nko tulimo kwamba nko tangilai apa nonu ba mu muyuki eu kumpala kwa chambilu uji kala ni malu ajiba ne uju tangila ngesu abena mpongo malu abena mijim tangila cha mtoto wa msekitano wa malu abachana tangila nyoka mwele mukila mukana tangila diba ngondo mitoto mwalaibi sabate ebi bivwa bimpe bitambe bolbo mvwa bivwa bilongo le bimpe ebi sabata bya bivwa bisukula bimpe ebi bibi kalangane ekelesi wa bena katolika tangila malu mu tendelelu wabo watu kon chipya mula nyunyu wakaiba mula cha matumba satu tangila bya matumba chitema tangila nyunyu amikanku tangila HS tangila bintu byonso bya nyunyi mukwabo nyunyi mwikale ubulisha bana bende mubiji wende pajiye yufa nunku kabene bikemesha to we mutale Papa Jean Paul Mwibiji ufunda mukanda wabane jambeji ntoto ufika mbinunu bibiji bikayela twikale ne bobo mubutambe nunku ekeleze yonsu ili ncha kwita buja bukelenga bwa papa mwakamba ike bwa toto kwikala mubobo mu kadi bwa chinganye bena mu chikondo cha reform bakashintuluka bobo bavwa ne chipa chila cha mukanda nzambe mwakabuli bojikunisa tuko jimala mukulu ne bonso badibikala pabuloba ne bamukukwele muntu yonso udika ineji na difunda kacha kuchibangili cha buloba mumukanda wa moyo wa mwana wa mukoko udi mushipibwe ebi bushwa bakunyanga meya mu mifundu iji mumatukwara bobo ba dibikale baleja bajula melwa bambani kabali akufunji bo mukanda moyo bikala bali bakukwila nyameo echi mamwende wa ekeleze mu ekeleze wa bena wa ba luterien apa badibikale baleja tundeya tutema kumpala badupika kulomo ulutangila muchisubusubu bakapatula Martin Luther mucha bikale belana ne papa moyo muchinu chankama chitema kumana mkulu wakaya mu Alemanya papa wabane bimpo bwa toto tupetangana bena kileso benzo jipetangana mu ekelezia mupya nunko mu synode wabo akenza kabo waba luterien bakamba mumwa kwewu Eibestein babane mifuba eyakale bakapetangana musango mwe bwakumvwangana bokwamba ni papa kaja kwikala kabiji mwene lukuna wakiliso ali muntu wabo bito bakubengana kaba mubikiji nankunashi nonko bayo tala mumfunjili mkwabo bakwamba ne kupanga dipetangana ben luterien ben catholique bakopetangana ne malu akadi abatapulula ne kacha kubili mbishale ekelezia ya kupisha bijimu kametano ya lipetangana
nunku tutangi la ime ya jakemesha Allemagne udi ulomba bwane bantu bonso bafuile luse liter Allemagne udi ambani nufuile liter luse bamufuile luse bwa chingani bobo batelele kwa bali bambane tuji ni chakwikala ne butumikiji bwa bikondo ebi ne bwa malu tukatoma kwenda chana na nashi mukalenge wa baliteria kwamba ne yeye kaji mutu mwakwiji wa ekeleze yonso mumukanda wa kufundai uji wamba nunkwewo Ismaili noko dwane baliteria kabena mwakumwana bangate papa bomoji mukalenge wetu mulomboji ne mwakwiji wa bena kwelesi bonso kiba chingani Anglican bakapiana konyuma bena mission bakapiana konyuma bena methodist bakapiana konyuma batu babomba bakapiana konyuma wewe musukumana mu Alemanya udi upeta tendelelu muneleo eko udi nilusekulu kwabo bena mission eko ya bakwabo nuyanu mu tendelelu umwe nko bika ba chevalier ba mu Columbus nko bobo badibika balombo jiboko je ba Jesuite ne bedibika langane batuma bimfwani bya mu mamu wetu al Notre Dame mubuloba bushima kacha mu Guadeloupe balibika baleja mukaje kamama mubeleshibwe kudi bantu aba mu mashi mabenesha mu ekelezia wabu wanvili mukolo bantu aba bonsu bakapatula majadik a maisha abo manene bwa kufuji bolusi mukanda wa kufunjibwa bimpe mwikalu nyanga maisha onso abena mishoni nunko bikala mukanda nzambi wa kujuka kujibantu ne bashale mundi shima ja bumbo albo kabali akubala mukanda nzambi mumukanda wa theologian Olen badibikale bafunda bwa bamali bamalo nzambi bali balejine bantu bali bwela bashala muji shima ja bongo nudi bamanye mushindo wa tendelelo nudi bamanye yemisangu nunu bikale nu londa kashabalu kampanda nujinu ya balonde ekelezia idimijuke mbwalwebu kakwena bya kwakula nashi bali bambane tendeli wabena charisme bobo biji bwa jipetangana ja malu a biji muchikondo chetwechi mulonge shiwa kwamba ne kujana bwalwebu bena mishone bena kabe yongonga bakulwa tendeli lumwa mu bena kalizma kulwa kwabo bidi bienze mushindu wa shintulukilo mu peyiba ba kwamba bobone bidi bikengela bwane tukeba imalu adimikale atusangisha mwaba umwe na bantu bonso badibikale bamba malu badibikale bamba tendele luminene bakenza mushindu wa momumwe bakenza nuko bakamba ne bijinga bonso wa bikale mbobom kadi bivo bulongoloji bwa kulongoloji bo kulomboji bo kujipapa atiki chakadi bukaba mani bolbwa bobo kaba tubatapuluka to yeyi ujibaba bobo bajibana nonko ke bijibikale bienzeka ndio bebi bijibikale biambane wa kulwa mamu kena mokukala mwana bwaba kajinashi nonko mwekeleja mupya bakuleja bwalwebu kimu maisha hapo mukashi ewu wa kwamba bwalwebu bushwa yeye uvoma muchung muumane apa mwikale wosha bintu bya bafwe ujimuishi munene mu chibambalo cha UTS nunko ujimwikale uishi wakabikila bafu bonso wakabikila bantu bonso bakafwa wakabikila Gandhi ne bantu bonso bakashifa Hitler ba Steve ne bakwabo wakuba bikila ne wakabikila kabiji wakabikila Yesu Kristo ne pashishe wakosha byakaje nabi byonso abi buchileje chakaje nachi tala ibi akafunda ikonoko nunko bempe bwanumone mushindu wakenza ye bwa kubikila kwa mwana unyuma wa muntu mukaji byonso byakenzela abala pama bwa aga ne bwa salai ne jimu manyine kakwena chikondo chile njingi tabuja kwa ujuwa makanda onso masho mulwangani wudi mwikale wambuluisha
mbingwa mabionso ni unyoka bantu bonso bantu bonso babi yeye wakanyoka wakakuma bantu bonso wakama ni tuni cha kumvwa mjija nyuma mwimpe bambane twetu kanu munta chishito niyo numubikila bikondo byonso jambane mumushindu wa bafu bidibi kengela bwana katwena mwakuchina nashi byonso bimukanda nzambi ani yeye uji mukalenge wa tendelelu wa bintu bya ba bena mishoni yeye wakanta mikanda yende nuko wakafunda mikanda ya bonge mukali wamba uji yeye chunga uvo mwikalanga ni mulonga shimunene ne uji mwikalanga ni mulonga shimunene umuwa balon shibanene uji mwikali wamba ne nzambi satumikaje ini musikwa banyana neno idi mikalane kali waba hindu kwani waba bodis ne ena wa mu Filipina uji mwikali wamba ne kujibu tatu ni bumamo nukujo amba ni toa kuloba ukushipa disambila ya butatu so kwa kula bwa Kristo nunku malu akwenza musangulu ya ekelezi yabo wakwamba nuku kodi babu dis ne bantu wakwabo ne ba shamanisme bantu bonso avali utangile ujamwe no kujibi binunu bibiji bitambe bipiteka binunu bibiji bya babu dis kama mwanda mutekete bya bakwabo mukore ne misango yonso yintunya inya kutangila Buddha meme ntundo kumwana bwane Buddha wakafwa kwaka wakafwa uvone binyuma kumwanda mukulu ne Yesu wakafwa pakali binyuma kumyasa tuni bisatu mumisango Yesu uvuma ukubikije bwa songalum bantu ngumva bwalwe bubutuza kesha munda mwani bwa kamba ni meme tumwena Buddha tu mwikale mumalu bumuka jibwani meme ni ujamba ni meme tumbi kila bwalwe bune jiku ja nzambi ani jiku ja banzambi bwalwa numba kubona mushindu jibita buja bilibika bilombola malu abulobo bujim udi mwikale wamba nunkweo kujikwikala ne mudiba ne mumisulu ne tudibika le tuya ku michi nunku chichikala ni chingani maisha achanan byonsu bya kufuma bibi amba ni wemi kale mupungile bebe kengela bwa wewe usombe nulutulu kwena mwakuya uli mwakuya kufila makande ebe amoyo tangilai ebu kimbwena Kristo malu achanan kyung wakali kabi mwako ediwa ekelezi ya mu arare mu Zimbabwe mungondo adi kumine umwe wakaleje mushindo toja wakamba ne kwamba bwalu bwa Yesu Kristo nkunyanga kajamalu bwalu kabene bikela kujaje kat ni Yesu Kristo to bwa chingani bwalu bwa nudibikale nubenga malu a muntu mukwabo uji mwakwikala kai mwena indu anyi nebikala wakumwambila bwalu bukwabo bwane Yesu Kristo uji nunku apo uji mukanjika yeye uji wenza malu abunyangi yone chapter wadi kunumila verse misamombo pakumwambila bune Yesu wakwamba ne uji njila umwe yeye wakwamba ne mafi nunku kiba chinganyi sangi lwa ekelezia batu benzela ba demona bya mushinga byabo byonso tudibeka ne oikomene uji umvuje chingani uji mwikale ne mwene wende nye yeo tuebejibi mundi wajja kwa internet bwakomanye ne bijibi umvuje chingani jiye eji jididi kali diuvuka ja muchena jelika chimvuja bakulimuna ne chipapo chonsu cha bantu mu pabulobo biji pabuloba yebu bwanzambi botutu mwana twetonka yetu bidibi mwena kabuloba bwa bantu budi zambi mwenzi bantu bachifaji kichende de bibi kayela bwana benzi bwaka ni bwa muntu na muntu ebu bwalu bwempo tutala empinjeo misango yonsu intunu leja bwana gari atika wakwamba bwantendele wakalo abena babulona ne maluma kwa bu majimbu ne ujue kale uleja malonso amidima ne ujue kale uleja bena malu amabifwetu byabulo bubushim mwana kabeni mushinga ani mu maisha abo Yesu uvumwikale mwena mafi nunku bobo
tubika le mshindo wa ntendelelo ebi bidibika le maisha rikaya muka ndo Zambi na sha chingani chidi Alice Balei mwikali wamba yeye wakapatula maisha kuitabuja lushifel ujua mani kumweneka kwa ntendelo wabula wabujima ni kusomba ni kumweneka kunshikilo kwa bikondo nebi kale kakwejishilanga na mwekeleze abula wabujima malu amajimbu ne malu amajimbu abushwa nunku no wani mudiba tek malu apopa mwa nunku malu mumatunga masangantete abula wabujima bwane nebi kale bikole shibwe mwekeleza mupya mupe wa Nzambi ne bidibita boje mu malu mangumba anyuma nonko byonsto ebi ne bishikishe malu abati batomboke ebi bijibika la ne bwalu bunene ne kulwe ji shadi kwabo bwa kwakula bwalu wa matonga masanga tete abulo bojima ne malu abu malongolola amasokome tutale bi malu masokoka maloji ebi bijibika la ngane bwa bantu badibayishibwe mubintu byabo ebi bwa nsangili wabo wantendelelo wabo lobo bujima bumudi meme mu Kristo mwena Kristo meme ndimani Yesu ji jilano meme ndimo gwela mu ntendelelo yani twetu tudi babengeni muchima wetu mujima nwenu kabino babengeni wabo lobo muchima wenu mujima normal Vincent ojua amba nonkweo uji muntu wa muchiwamba lo chamba 13 muishi mwene wa muchikondo chetu bena majimbo balibekale bakijila bantu bonso badimbita boje nentendelelo balita boje bakwela mubibi byapo balibekela kwita boje anu mukalengo wabo umwe nonko bena malo amajimbo bayamba ne mbushwa muchi tupachabu chisatu bayamba ne bena majimbo balelela batu bikale balusha mayesha mipi ne bangata meyi muntu wabo munene wa muchijiji ne bambweja wambane tendelelu wa bantu bonso udini chakubwela mu malu bukalenge bwabobo bamwita buje tutabuje meyandi ne wamone muri Bishop Karl Wamba Sharabi Seymour mu ma bitupa byakulu ujua kule bwane kwekale eglise wa ba methodist musangisha ne eu mwikali wa kule kabibolbwa bonso bwabo mudi ba James ba Reverend Louis bonso bwabo badibi kale baleje bwane ngakumonene bakwangata kuitabuja kadi batubita kale bitabuja mangumba onso manene Billy Graham uchiwamba nonkweo yamani tatwende wa monyuma muntu kampanda yeye Billy Graham ujiwamba nonko mumanyike mwena Nzambi mulela ujimwikali wamba bwane bamuleje ni yeye uji mwena majimbo muchi chitopa chama 13 bantu babongi bakaba jula mu internet eu bakaya nabo bakamba ne yeyi uvwa mwikali wa mwena munda kali mukanda wende wajishima wakakula bwalubwa mu mutangala jwalu mulwimpe wabula obujima bwalubwa mukanda wende upatuka nonko yeye Vincent Pileo ujimuyishwa malu Nzambi mu loge mu New York nonko nutile Schuler Robert ujumui kalangane nono bayi kwa internet nono petne bali bena bibamba bibanjeli bya malu amajimbo nonko nono babwele batangile njiyanga ngatani mu mifundo nono bangate orale ne bakwabo nenu mone ewu kabidi vwa temu waye powa nonko pile ujumui kali witabuja menji wonso ali babikela Yesu mikanda Yesu mifunda kodi Jeanne ne Anna Brown bobo bakwitabuja mikanda eya tishila jikameshi akafunjibwa kodi bidimu bibidimani kupita mo chimcha chinu kama chitema kumana mtetemana mukulu mwikali wamba bwa kaoneka kwena moyo munyuma no mwikali leje yinkayende bo Yesu Kristo nono basikutala kabiji mifundu eyonso idimikale ileje bwane bantu bangate bivu bisanyibwa mu mifundu yabo nunku mifundu eyi milwile ku Yesu wa Munazaretani Yesu mukwabo ebi bujadi kibane Yesu Nzambi ni jani kabena Nzambi wumu bobo abo yeye uvwa tatwende wa munyuma wa Billy Graham uvu mwena majimbo manene kadi wakulu hapa mushinukai
nonko Vincent pile ujimu ambane ebi binyanga malu anga kaisha kukaji bijimu bya bongi bima nuko pita mumukanza mukwabo wa mushindo wa kwakula ne bafwe wa kwakula bwana mujimu kwa bongi musikwenza bwana ne majimbo ba bongi papa wakweko batangile ba kumubikila bwana alikutala buloba bon santo ne wakalwisha mukashi mukwabo wachinde wakamu bikila nonko ewu mwekale labi mu makumi asamuli mwanda inaitanu wakashintula malwa Yakob wakwamba ne mu konsili wa Vatican mwibiji kwa kupetana bena Yuda bena Katolika bakupetana nonko Jean Paul mwibiji wakuleja gutumikili bwa ntendelo wa bena Yuda papa na shaumu pabulo bapa katumwashi kwenza bwa lwebuto na shakamu mwashaka sanka mchiji mwensi bijikupesha bena Yuda chiba sankish bwa kubana bwa musa nkumpala bwa ekeleja wa bena Kristo bena Yuda bitapoje emusangu bwana jitalala jikaleku ne uvwanka yende ne kabi bipweka shibwe ne nchingele meji ni biji jes jine ni bya kupetana ni papewu ebu mbwalu bujibukemeshi bakaya papa mumu santu Louis ujua mbane twakusanka bya bongi twakusanka bwalubwa twakunwela bilongo njimusanke ne bilongo bya bongi ne nanga misambu ya jisanka ino akwemba bijibwalu bwa mushinga wa bongi tangilai ewu udi mwikalangane mwikale tatu mu rishi udi mwikale mulombo jwa ekelezia apa udi mwikale ne kardinal mukwabu wabena katolik badi bikale buji kajiji bulelene chiji jimbi chichileja bwalu ebu noko papa ne tatu ewu bapetangane ne tujibikalangane ne bwena mishoni bwa kujijiba lifumina malu amijima bwa kupingana mu Asia bwa kupingana mu malu a Hindu Shintoism ne malu makwabo ne kujuka kwa malu antendelelo mikwabo byonsu bijibikale bibanda kanyo nabo moni bwa lwebu nunku ani bwa chingani bwa mu kutangila kwa kunyanga kaje ne kufula kana ne baba sangishi mwaba umwe bwa kutwala lutatu mulipetangana nunku benza bwane lutatu lwa mubobo ne luko pitabongi bobo ne bafatu lijija ndekelu jikali cha kuimanina bwalwebo bwalbwa minji manele balibi kali bambane twetu ne tusanga kane mwaba mwene ntendelelu ya bongi ne bobo bakusangila Episcope bonso ba Catholique ba kusangila mwaba umwe ne ba kusangila twakuleja bwalwebu nunku bidibi kalangane mushindu kai widi mwakusangisha bwena Yuda ne bwena musulman ne bwena Kristo ebimbilwile ku tulasa tubanjile chichibubi kale benza chingani balibi kale benzela binji jimbi kai balibi kale benzela malu kampanda mumikanda yabo mu cha matumba makumi atano anyatano nuko muchishengu eti cha papa mutu lasa twabo malu amejima nepa mutu papa patipikalangane chilejelu cha kwikalana kwa bilimu bya bongi mu Kamelune malu akale akajiku ne bilibikalangane bijibikale benzela bintu bya manga nonko apa badibikale papa musangele ne bakwa abwaba nonko bele mishoni kabena mwa kwakole ne tokole bwalwebu bushwa nenu leji mushindu kai udi bayishi banene babele mishoni bikale bafunde bayisha mumalu nonko yeye ujumikale ulejibwa robereo bumuntu wapa molo nonko bidibikale ane mumbinji jimbi nonko wakafunda mukanda wa bitu pabyende binayi ujumikale wambane njimu mwane muji sambile jiji kajilo bwane jindeja bwane kadona mwa kumvwa bwalwebu kalito ajijayi kusanka bwalwebu bujibulelela bujibwenzeka nga kamana kuteta bwalwebu nonko byakulwa mushindu ujimwikale mulu wa mushindu wa menshi abo balibikale baleja bana bakese benza malwa bijingenzelu wa mumijima tangilayi zubu ewu wakenda lumu
nzubu wa mabwe ubalakana mwanayi muishi mwinene kwaka nunku yeye wakangata malu akuyana akulomo nunku bidibi kalangane bwalu bwa mushinga bwakubona bwane lobele shuler uvumu ikale mutu ali bwalu ebu kuti papa bwaye kumubeleshi mwana ndo wabalume yeye kimulomboji wa ekelezia kunoko wakulo muntu mkoli wa abantu bonso nunku muli bafunde kuti Robert Schuller mumukanda wende lubamani mumalu anzambe kodi bikondo byonso kwakadi bilema bwakubya akwila bwane kwikale maisha akula bwanzambe kaja akwakwila muntu nashi difo bwalu bwa mushinga wa bungi malu amajimbo katona mwakuitabusha bwalu bu ani tutani libi mundi beji jaluka makume atanu isatu lubamani malu akali abene mishoni akali buba yisha maishabo adi mikala abweja maisha ntaku kulongeshi mushindo wa unjingambane bidi kudi filabwa kwa shabo kunyanga lungeni ne kwenzi shabantu kumakanda ne benzi shabantu bapabulo babwa bapete tukampanda nko bidi bikali bimvika bu muji Vatican nko tutangile mpinje mu mushindo wa ntendelelo netumole malu a onso adimikale apita yeye wakufunda mundi beshaji kumjina yokane bubi bujibwalu bujibwikali buiba bukuibanka yeba ani buiba muntu mukwapo lonko njingela meji wali mukanda nzambe jwambane bubi nkushipa kwa mikenji kadi bobo apa mu jibesha makumi abili disamo ni makumi abili mwana mutekete jwambane patutuka tokole bwa malu anzambe abusungiji ne kunde kelu bidibi kale kuvuluka kwa malu awonso meme ngakela menjine bushwa kubingishibwa ne kuya kumpala bilibikala ne bwalu bujibwikale butwajila muntu mulupuishi mulupepele kabidi kabiena bibandisha Yesu Kristo ki jisha ja mukandanza mijojaji twetu tufweka kadi boba libake babobo babanda mujibe jamaa kumesa mwana mukulu kuleje bwa kabiji bibi sokumvisha ne bibi kala tushintulule byonsu byakali bibi bokwenza chimfu anchimpa kuwa kujukila kumanda kudibandisha wenka yeba kujumuka kubowa kuya kujinanga kujuka kumpata kuya kukuitabushi kundi bejama mwana mutekete ni 5 bali bambane bibi kale bilongolola lwendu lwa bomuntu bwalu bwa byonsu bibi kale bilongolola malu a kaja mushi bikalangane kujana mushindo apa bwawo mundi bejaluka makumesa ni 5 kiliso ke chilejo lichetu bwalu bwa yevo dibandisha mubiji wa bontu wakalo kuleje kujipwekesha kimutu libamani momo mukanda wani wanzambi juambane yeyi wakali mujipwekesha Yesu katumanje kubikila muntu mubinasha musaum kibwa tsingani wakabenga kukanyina kujaba bantu bonso babenza bimpe babobenza muntendelelo bukokeshi ne bwane bobo bashimishi makanda abo bobo baje benzele malu abo muntu ngakumaila menjine wakwamane chena mulu kubikila bantu bakane ngakubikila bantu babi abiski byakambaye kadi muntu ulimwikali wenza mifundi mikwabo ujupetela mukana zambikayi bayo man ekelezia chilumbu chende bidi anu bwa kwakwela bwanzambi bikondo byonso kali bikayela kwakwela kabi muntu tunjinga jaji tudibima ni bibi bushwa tudibima ni bibi nuko Robert Schuller uji mwikale meyi amushinga uji mwikale bukupenda kwa muntu yonso bwabi wa mubikile limwenshi wa bubi meme chumumanyine pumvoye muji nyuma mwimpe palo nyuma mwimpe ye inatu vuleje bwa mibi yetu natuishibwe natuishishe natuambile kabiji bwa chinumbuluji Yesu kavoni chinjito kuchimwina kwende kuvu wakakenge shibwa ye inkayende ne wakadi bandisha kayende bwane adizangika wakambula muchi wende muchi amakane bwakuleja lwendu lwa bumuntu ebi ki mwena kiliso to ewu mwena malu amajimbo ela impindi menji bimpo bushwa panga kwamba bwa bena malu amajimbo jinga kola bwa kola bwa bena kumanda kutupu kimba manchintu to jinga kola bwa babanje libikol Schuller ujimikale wa kolesha menji ende ujimikale wa mbaka biji mu chakwenza ye kubisanje byabindi nibyo ambane Yesu uji mwela mafijo ambane
meme panga banda konji nenko kabanga bantu koji eyi vuele bilele ndiewu bali bamba nunkulu konko mwedi wan konko ujuela nunkweo mushindu kaidi muchiambakane mufunjibwe wenza bwana muntu lwendo lululu santu mwikale utuleja malu alikai ni mushinga utwale butoke nunku ebe mbudisu bwa kuleja budisu mu michima yetu nunku eji jikale jinanga jijikaji ni budisu ani ebi kabitu bijisungila ani Paul ojudi muisha Timothy dambane matu kwa kunshikijilo bantu ne bajinanga bobo nkayabo ntumusulu konkwelo bolbwa nengezi mushindu kai bwa meme kuleja bantu bwane bantu banko jinanga bobo nkayabo bikala Paul mumani kuji muisha babongi bwane bantu ni bikali kunde kelu mushuleo jama nchali akuita babwa lwebu nashi bolbwa bijibi nyanga bantu babongi bimpe melemele nunku bijibi ambane njimu tuishibwene no file muvuje wonso bwa wewe no yinabo kule ni wewe no lunabo to ne mungena ne ulekele mukanda nsambi mubaluma kola waisha ne mu mifundu ya madona ibakwabo ni wewe ebi byonso bi mukanda nsambi bidi byambane nenu byumva ni byobi nunko talai mujiba fundaka bikudishule Robert bwalubwa chileje wane memenje mutapulukene bantu bakwabo bwana boba libasokushintula muntu yonso muje boba subitabushi ati kichini kema twine ntendele luminene ijimikale yamba nunkwao pato litumanya kabiji ujufundane pato bani tudi bas pikujibwe le tudi bamani bwana tudi bikale ba jikuja nzambi tuma okwikale chilote chinene cha kwenza bukalenga bwa mwaba umubwabulo babujima ebu mbwalu budi bukemeshi echi mpungi munene bukalenga bwa nzambi buvobu ikalampa buloba ebo kabi vono nku ani Robert Schuller ujuamba koni kwa mumani kuisha ko tsanji baliba mwele to asekidila koje mamu Therese uchine moyo Billy Graham mwele to asekidila na Martin Luther King bantu bonso pavobu ni moyo bakamwela to asekidila nonko bonso bavoi ba mwele to asekidila bwa byambilwebi bwana bitu tukeba budi buluisha bwana meya mimpa ajibantu muvwa bipi kakwena bwalu bunene bilimu jinga kuleja mushindo jibulo bwikale bunyanguka nonko bikala muntu yeye ujimina mbubi yeye ni kale bwalu musungiji ani jina ngela menjine kudi bwalu butwaji kwenza kamujina dia Yesu ne munshi mwabwena kiliso budi bwikale bwita bujibwe bubu muntu nonko bilibikala ngane kutwala kwa lumu limpe muchifwali chalu mu mushindo mubi nonku bwena Kristo bujibu ikalangane buimanyina bantu bwane bobo bajadike bwane bajibenji ba malu mabi bobo bakufunda bintu bya bibi bya bongi tutayilai nonku bajibi kalibamba malu atubi kalibenzele inji balibamba ne inji enko bebi sokunvuje chingani bibi kale ntendelelu bibi kale bintu bibi kale bebenga keleso maisha bonso wali mwakwima musamu ne inji ani mwakwama ne inji nsambi bushwa kwena mwakwamba malu mujishule mwambe nashi ba methodist bangi kambonso bakusomba mwaba umwe bakweta buja bwana ibi kale moyi pajibu bafu echi byakupingaja shintulukilu kunyima nonku kuleje bokwa chaka biji kudikusokuleje ne kujipwekesha mumushindu wabo muntu kujipwekesha nonku kwikala ni bowa ni kujula mpata nonku tatu etu ujimujulu ujimwikale utu tunemeka utubikale tunemeka meyenda jambeji ujimwikale wamba chingani yeye Robert ujamba ni yeye ujinsambi yeye uju jamba ni ujinzambi kindi isha ja mukanda nzambi edi njisha ja banga ni ngambili njisha ja bademona noyanu nusungul echi njisha ja bampa kano ngani utumunanga maisha amushindewo apa tudibi kale bambane nutangile mifundu yenu nutangile ngani udimi kale lombola malu ara yeye uje ni malu aji akemesha mujibi kale bamba koji Billy Graham tangile Billy Graham ujingani
yeye nyeyeo muntu aba mubabane liba chikondo chetu mkupaji ubwela munda mwamwa ubwela mu bene chijiji bakoshimisha muntu wabo munene nonko yeye ovwa mutu aji wa malu a ba Jésus tangilai yeye wakadi Jésus mukwabo ne twakoleje bwane yeye uji mwikalane bamulonda bibi kwa shabo wakakasi yeye uvo mwikalane mwabewu ne mukapitole ku matunga a Amerika mulu kufila chakaje bamupeshe bwa kupeta ye jifutu ja kuji dokotele mukwabo mwakaji yimwenze malu manene bijibi mubyalo mulunene lujibi kalba yishalelo Billy Graham njingi tabuje ne wevu mwena mission kadi mushindu kali yokuisha uisha maisha bena katolika mbwa chingani ne meme nyikulomba bwane wewe wutu mwikalane maisha ne abena katolika ne ba jambike balumine bakaji ne ba Jesuite ne bwa chingani kuni kwa maisha yebe wewe wutu mwikalo bibichila kwa bena katolika ba chini utwenza malo anunkwewo nunko bwa chizubu chipya chichikali chakula bwa lwebo mu Saint Paul mwebedi papa ujimwikale wakwila bwa lwebo ujimwikale wakwila bwa lwente waitawuje ne mwambi munene wa bena mishoni nunko papa ujimwikale kulusekelwa lumu lunene ujimulu atebilamba bifike papa mulu atebilamba bitoke apa bikale bakula nunku uleja ufilambele ko Billy Graham bya kenza bwane Ronald Reagan mukalengeo alile kale mbuleje mpala wa Yesu mukulekela kwa mikenji ya mu matunga bena Amerika nunku yeye Billy Graham wakafunda meyende kayende yeye uvwa mukalengo kumpala wa bena Amerika ne wakali mu Vatican ne meme ngakele menjine ne bikale bwalu bulelela na sheye mwikali mushindu kai bwalbwa bya mushinga yeye nakafunda mukanda mukwabo bwakulesha bwane yeye mukachamu ngakalisha bwane njingela menjine yeye nebinyanga jipetangana pankachi Reagan wakafunda bwalwebu ne mukanda wene wakapatuka mu kutangalasha kwa lumu lwimpe nonko byakajula balunda bani bakwabo baba Baptiste bulwelela balunda banje kaba mwakumanya to muchimu cha chinu kama chitema kumanya mkuni chisambombo kuvwa mishindi ya bonge mumikande mikwabo ya kadi mu Billy Graham le balunda banje nonko nenu pete kuvwa chijijimbi chikwabo chivo chisanyi bomo mwemu chivo chikalangane chikalikuntu ajilu nonko yeye baba mlika kwa nana ashe chimuchichikaleko anunzambi ne bibi kalbaje nyuma wa Kristo udumikale musombe munda wa muntu yonsu na shemwena musulman na sha mwikale buddhist na shemwikale ngani nonko Billy Graham wakangata jifuto ejeji nonko bali bambane na shwa mulilo kulibena musulman na sha bonsu bwabo bali bafume ku Kristo bulelela baji babekili bane banzambe kadi mu ekelezeyi bushwa bijibi kale bileja bwana nzambe ujimwikale uleja kupanga kumanya kwa mukukanga kwa meso kadi biwa manye mikenshi ya nzambi ni kwena ufanasha kadi biwa megala mutu achanana ne ufwe bikala wakulekela mikenshi bushu tutangile mu kutangalacha kwa lumu luimpe bali basangile mwaba umwa Papa Jean Paul wakobekela chintu chine superstar anisangile wa mitoto yonso abamani bonso bantu banene bonso wakwamba ne sangile udi mutanga la kibulo bojima bena mishoni bena musulmani bonso bali nchako sana mwaba umwe bwa kutendelela lufu lwa bena mishoni lwa kulongoloka nonko mu bimbana kopita ba kwamba meya a bali bambane ba kwamba ne twetu tujibika tujarika bwana tujikondekele kwa chikondo ne tubama ne nzambe ujipinga jan temple wanji ne yikale bwa kwiji bwa bulondani bwa ba balomboji echi dishilana jipanka chibabene mission bena katolika
nunko we umbwele mu jitunga ja Angleterre mu chitanda chabo ne usangane mu Etats-Unis koji mu mwepiskopu mkwabo wake mana bwa kwamba kufila mei ujamani wakakuluka uvoso kwa kula ni waka jila minute makumi anai ni tano tusunsa makumi anai ni tutanu ne wakamba kabijine ekelezi wanzambe ujiwamba bwa bubobo ujamani uji ekelezi wa katoliki walu wakadi kujambeji ne kale kukunshikijulu tuba mwani mushindu kai udi bantu bikale mwaba umwe bantu aba bakwita bujine papa ujine makanda pamutu pa bantu bonso yeye wakamba mumukanda wanji ujamba ne mu bijimu binunu bibinyetu ke bobo mu bikoli bakafunda mukanda mu chimucha chinunu kama chitema kumchitema chitema wakamba ne yeye ujimwikalanga ne umanye ne ujimukalenge ujine buko kashpa bena kiliso bonso babulo babushima nansha ba Anglican nansha mu bena katolika balomu bantu bonso mayipi meme vomu nuleje bwalu bwikale chakweta bushi bwa buloba bushima ne bushiwa wakari kabiji ni jese nunku mundi jiba funde mundi bajama kumana ndi tanu balibe kale bafunda pabuko kashbane ko jinsan lwa ba bepiscopo ba lomo ne bena Anglican bonso bwa bune bayukile bidi biso kunvuje chingani biso kunvuje ne yeyi kena ojiminato bobo ba kulekela malu abwa pele mission bushiwa ekelezia bako ilomba bwani isangile ka bakamwa bivo bikalanga ne malu abangi kan muji tunga ja Angleterre bakamba ne bonso aba bakufweka ekelezia akufweka kakwena kabi malu a maisha to bidi malu a dishima malu a chanana badi bayisha dishima ne mu maisha alwa lokumpala lwikala dinshaka mesha neto akule ne bwa kwamba kanupangi todisha dilwalwa bwalwa ne kwekala malu manene tudi mundi jimbi umwe ujini chako kemesha bali bikale bamba nonko bwalwa kwenza kujibana Anglikani tudi mwakwa kula ne bafu ne tudi mwaku pete ne bantu bali bavila nzambi bantu aba badibikala ngane bakafwa kulusekelu kwabo ne tudi mwakubita bujija bwane bobo bamani mwakupingana bwane kano mwakuvila kabijizambi nashi bubi obikali na kunzambi vwenza bwalwa abo nonko mu malu a chibweja kajicha bena katolika kulomo muskando wakafunda bukuji mukalengi James ujumwi kali wamba nonko lelu tudi basangi le basomba mwaba umumunju ujamba ne bwakukeba misuka ya aba bakangata mapanga dikabwane kakwena muntu ndi mokujipesha mu malu akwitabuja ni bwakukolishibwa mu malu abena keleso adimika la nyanga mifundu misantu bakwamba bwane kushintula mushindo juke ngashibwa ma musantu wa ekelezia udi mufile bwane bantu bamoni mwaku mutendela ne ujimikalane wakimana bushwa ne nini chakweta bushi nwenu di bantu bachanana kanu na mwaku jumfuila kayeno malu anashi bukalenga bwa papa bwa kanga chibwa bwa kenza bwane babuita buje kudisha ni jimwe japakale bwane bavoni chako jitabuje babamba ne njimwa kwekala mumaisha ma ekelezia njimwa kumwitabuje bu mulombo dwani memeche na mwitabuje to bwalbwa jina ja mukalengwani memo Yesu Kristo ke unji nende chene ne mukwabuto nunku kwitabuje kwani kujikusombeshibu anu pomukando wanzambi chana na nje mikenshi chana nchene mikenshi mukwabuto nunku kudi Cardinal Joseph Ratzinger muleje bumu Alemanya yeye kimulomboji wa ekelezia wa maisha takwa jitabuja kiyeye batubenza bwane bobo bikale ku bene mission ka batu na shamani bwana shabo mutu nonku eu Cardinal mukwabo udi mwikale badibikale benza bwane basangishe ntendele luyons kekai badibikale benza muto wa bongi ebe mission ba Jesu tubali bambani we musukuchi muna muntu enza mutoyi wende to bali bambane kanubita bujinashi bali bambane kudi msangilo wa kwenza buku
asize muchimu cha chinunu kama chitema kumana mkulu isambombo bitende bya bongo bena musulman bena hindu bonso bakalo kunteku papa yeye batatu ba mbobo aba la maye wawa hindusme bouddhisme maluonsu ekeleze yonsu ntendelelu yakadi mwabeu mu chifufu chabu chaku asizo nonko mu jisangila jabu musangilu wabo ne kwa kadi kukuluka kwa kadi kumweneka nonko pato dibika lututala baka kuluisha bamba nonko baki baka malu anu mwakadi bi jambeji butumbi mwakadi ku jambeji anu bobo bakwemanika bwalwe bumusango mwa byakolo bumudi chintu chitu bikila ne lupingulo kwa asizi nonko ebuki malu amanyano akumpala akwita buja papa bumukale ngwapa molo muchimu chachinu kama chitema kumchitema bakwenza bwane basangishe matunga masanga nteta bulo bujo maje tabuja bonso bakwenza malu bakwamane ne benzi ne bukale ngwapa molo ne muibake munene ne mumoni munene mwenshi munene wabulo bujima bikala ujiko kujya aba bonso badibikala babenga muchikonde chichiji matunga masanga tete ali chakwenza bwane alombole buloba bushima mbijimwe byonso bakwenza ntendelelu wa buloba bushima nonko balokwenza ntendelelu wa buloba bushima nonko chipa chila chijichingani bidibikala ne malu abuloba ebu kupatula mushindu wa matunga masanga tete amudi tabuja embulolo libupya budibukemesha bwalwa bakuleja baba mbaleji pala ba malu abo baleja pala mu malu ankinji balo kuyukila bwa malu achulwalwa nonko bapeshana mapangajika ne dakulwana bi kwa abone mukwepatana kwa eklesia ne bajula babisumbula tulekele bi malu ajimikala tutapulula tusangile kaba kamo bwalwa etichikala ne sangilu wa tendelelu bukwa tendelelu bena majimbu wa makumi asatu mukinyi wa kiliso yeye kivu mwikale ulombola malu a makuta mukelengwa CNN nunku yeye kivu ulombola kabiji bitu ya chididi mbibine wamale bwana kiliso kinchintuto bijanu bantu ba bajimine bantu ba chana yeye muji wamba witaba kalibu achingani yeye witabusha bwalwa nungu bwalwa yeye mukajeni wakolo mwena kiliso ebi byako shintula mentioned ani to bwalwa yeye ujimwena majimbu muchi tubachandekelo baileji mpala ba mumangumba manene baji bamanyi batubika le benzela malu a bulobo jima ikalma pita adibika le benza bamanyi le malu a bulobo jima nasha badibika le benza bwana bapetanga ne mumuji mwabo papa wakatuma kardinal mukwa mu Afrika Francis bwana yeye aikule Jean Pala wa bena Yuda wakadi labi munene mu Yerusalema nuko yeye bokoleje ne tendelelu ya bunka ivukule ni chijiji bakalenga ba mushini bakasoko benga bwalo abo kadi bobo bali benza chingani bobo bakulo kupetana ne ba Dalai Lama ne ba tutu bakusangila ne mubantu sangilwa bulobo bushima ne bonso babo bakuleja bwana bidibika libipesha kaisa chintu chende na Jean Paul Mwebedi chidi chende chipetangana jakwela kwa twasekela chakwenza bi mu bijimu byakupita mu makumi mwanda mukulisamombo nonko papa wakaya ku moske munene utumwende lumu ku buloba bwa Damaseke nonko papa Jean Paul Mwebedi wakabwela papa wakumpala kubwela mu moske wakalo kwamba ne nubafuile lusi bwa malu akapita akale tangilai meme nkabuma nkunu leja ntendelelo chitande ichi cha bena musulmani cha kenda lumu muso kwa Damaseke ne twaka mwananzi bwe uju kemesha ne bantu bajibika lemo bikale batendelela bomuji keleja wabena katolika kabiji ne nunu makwele menshi ne tukava ko libwa bwa mutu wayone mu batishi mwabeu nuko mutu wayone mu batishi uji mwikale usanyi bwa mu moske
wa bena musulmani papa wakabwela wakukeba jipetangana nansha bikala bi jipetangana bwa bagoyim bwa bantu ba munda bayishi bwa batu bo bapetangana bwa bantu aba toka mwana papa utoko lana mishiku mukanda wa bwanzambi badibikale basomba mwa baumwe taila yechi mbwa bena yuda bena kuindu bena kilisto bonsu wabo bakusangila mwa baumwe bakupetangana lijisanka jonsu ne bidi mukanda wa ba bepiskopo ba ku lusekulu kwabo bakula bwa jitalala bwa buloba bushima tangilai bakula bwa jitala bwa buloba bushima malu antendelelu buddhisme balibekala bakuwa mikenji wa buloba bushima mwaba wa bachifuita munamfanka wa ku Assis ujumwikalangane jituku jabo mu jitunga ja Afrika bolbwa bijini malu amushinga pabili bitangila jitabushi mujipetangana jabo muchimu cha chinunu kama chitema kumchitema chitema mumuyuku wabo balibikale bakula bwane bakapetangana jipetangana jukwabuli akaji mulomo papa wakamana bwakwakula bwalwebu malu abena majimbu bena manga muntendelelu wabo nili musukunu leja chijijimbi chakenze kakuntweko mukalenga pontifa wakwambila bakalenga ba ben buddhist bena malu azoastre bakwidi babo bena katolika bena hindu bena yuda bena amerikana bantu bonso balabi munda ujumo bambele bonso wa bani chakolekele bena kiliso aba badi bimane kudi janzambi voma ni bwalo budimo mushindu kadi bushwa badi bikalangane bwalo bukwabo mondemu badi bikal bamane bani badi babatatish anu bena kiliso badi bimane niji janzambi bwalbwa bakenza bubi bunene bakwambila bantu bwana echi chichikalane vitamine ne balwanganyisha Yesu kiliso bushwa echi vitamine ne bena kiliso bakuimanyina jijanzambi bakwamba ne aba badibikale banyanga malu azambi mwana wabakashimu kwabo mamu wakwamba bwalu wa mushindo wa momo wakwamba musangilu ya ekeleza ujuwamba ne tupinga ni ujwamba njimuswe tuikali mbobu mwe kali tuikali bimanike lipetanganeji bateke kilisto wabulo babujima ki Yesu kilisto wa mjulu nashi bushwa mbamulwanga nisha vitamine bantu bonso bavumwa baba kumwana pamalu papa Jean Paul Mwibiji wakambula bujitu bwajumvanga neji jabulo babujima kukala mukalengi wabulo babujima ne bena kuita buja bonso bakimana muntendelelwe wantaku ne meme ngaka ngatajipa ngajika ngakumweneka mukachi mwachileshelwechi bijibi kengela bwabobo bakanga mukana mwabo ngani ujumanye bwalwebu bwalbwa bajini chakuba funda bwane bajibantu baji bayakule ne menjabu ngelu wa menjo mubi bobo bakupkina mikenji ebi kabe na bikela kuisha mikenje inashi kabe bikela kuisha ni Yesu ji mukalenge nashi nunku abakula tente ne malu achanana nunku bobo bakula tente ne malu a nunku mvita kaye na yani nashi nono balwa mvitei nunu luangana ne kiliso ne yuki ne bwalo epo tutale bi musangilu wabo abena malu amajimbo tumone bi muji sambila jabo sangilu wabo bali batemesha miendu isatu bikale baleja bu miendu mwinda odi batemesha mumunya ani minda ya mumunya kadi bikale bilele biabo bimba misambu yonso ya chanan nunku ekelezia wa misambu bimba mu bisumbu ne papa mwikale musombe le kulu ne muntu yonso wa bukaleng bonso wa pabuloba ojuya kutu ila papa bino nunku ebu mbwalu wa mushinga wa bongo tutani bibwalu ebu
que o mona bimpan não como na bonso badi mo abau budisme shintoísme bantu bonso bons benamishoni bonso bakuye kukukwila bakweta buja bupapa bwana mukalengo wapo mukana zambe jwamene bantu bonso ne balonde nyama bolbwa kaja kujimisha mwana nashi nunku bantu bonso ntendele lyonso vo mwabao ne bidibika libi mvuija bwane tudipa bwipi ne shikilwa malu onso eji chichika bidijimbi bya mushinga bya bibatole mu chizubu cha Der Spiegel nunku kodugwika langane ne chidijimbi cha kaisa uleja munu echi malu a bena framason nunku nibika ne Mussolini lusekelo kwa buleja bende munu apa nibika ne mukwabu yeye mwikale bende uleja munu ne mifunda kwaka ne byonso ebi papa dukulu seka kwaka mwikale mulu atebilamba byabifike ne koji mukaji wa masanji byenze bo badi bamani bwalusi mukaji wa masandi mukanda zambu jwamba munyi ujwamba ni mubande panyama mukaji wa musome panyama walonji udi mubande panyama baka bantu bonso bakale bonso ne bamupeshi bukalengesi nonko twaka mwana bwane makalenga onso apa buloba adi alombola buloba bujima akufuma kutuma misoko tukesi malu a jabolo mukaji ewu akumwana uji mwikalangane mukaji ewu mbwa kabuli bajiko wana mkolo inayi na akumva jiji kwa bujifamo julu jambane bantu bani nlopo kamonkachi mwanji bwana no kanu ikaji ni bobo munanji mu malu mabyanji bwakanu angachi makenga anji nwela menji mushindukai bakumana kulongolola bwaba badi menji kutapuluka ani nwela menji munyi bwane badi bakula bwalubwa aba badi bamba mu mukanda zambi wamba ani bwane bantu bani lupukai munkachi mwabo bwakanu abanyangani nende lutatu elu ani bwane kanu pechangani ni lutatu bubi bwanji ani nwela menji munyi jipangaje kani jekali mushindukai bwane meme njingele meji nibukali bwalu bune nibutambe nene twangate maisha pa bwalu ebo nene tumwane bwane kujindonga mu iji milongolola pa bwalu ebo ne mbangani bikale bu baluish babo ne bikale mushinga wa bongi bulelela nulekele bobo bakule mushinda wa momu meme ne jiba muji kujani katwe na mwakubwela muntendelelu yabo eyinashi nenjimusu kuzangika Yesu Kristo kumpala kwenu jilolo eji bu mukelenge ne musungiji wa buloba bushima ne nulonde jilo wa mukanda nzambi ne kakwena na shom wajimina na sha kadi bwachingani kushala kubenga jijende mtwase kijila amen.